Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke a le tamisha go semaya ka Dr. Magabo. Ke re compliment of the new season. Re tsene ka gare ga 2023. Ke a tshepa re le ipsine ka di-holidays tša lena, le bondile le di-family tša lena, le bana ba lena, le bagwera ba lena, le ipsine. And ebile ke a tshepa le tsene ka gare ga 2023 gabotse, le ipsine. And ebile ke rata go le lakaletša mahlatse le mahlogonolo ngwageng wa 2023 dilo tše di botse tše le gore lena le rata go di fitlhelela ngwageng o le di fitlhelele le tšhelete be gona ka ra bophelo le tše di botse tle ka ra bophelo. Bana ba tsene dikolo, bana ba rutege, bana ba kgone go thuša batswadi. Ke se ke lakaletšang sona, bana ba rena ba phase. Okay, ke tlo bolela ka di-horoscope books tša 2023. Ke ile ka dira video ka lebetša gore ke busy ka di-horoscope books. Okay, ke di dirile, ke be ke tshepisitše gore ke tlo di dira le ka Sepedi, ke tlo di translate ka Sepedi eupša ke paletše, ke be ke nako ke tše dintšhi dibuka tšela. And dilo tše ke loketšeng ka mogare, ke makile sure ke lokele enough information. So dibuka tše di leng gona di ka English fela, a di ka Sepedi. So go ra gore ge o ina le interest ya go reka, o tla nsendela WhatsApp goba yona email, and then ka fetša go seno senda WhatsApp or email, and then ke tla go botša gore na o swantše o direng before re fitlha mowe. Ke di-horoscope book tša 2023 go ra re horoscope ye nngwe le nngwe ke na le buka ya Iris, ke na le buka ya Taurus, ke na le buka ya Aquarius, ke na le buka ya Pisces, jwale le jwalo. So wena o tlo reka buka star signs e le gore wa tsa gore o wela ka mogare ga sona. Buka ye ke e na le mapage a about 110, and buka ye ke 350 ranta go e reka, 350 ranta. And buka ye ke is imo selling gane jwalo, go ra re gantse re thomile go e rekiša go fitlhela mafelelong a kgwedi ya March. Go ra re from 1st of April ga re sa e rekiša, re tlo itloša mo systemeng re thoma prepare tša 2024. Go ra re ge e le gore o nyaka go e reka o na le chance gane jwalo go fitlhela end of March. Okay, buka ye go ena le interest ya go e reka, o ena le dikgatlhego tša gore o e reke, o ka nsendela WhatsApp mo numbeng ya 067 366 9064 goba senda yona SMS le yona go 067 366 9064. Go le ka mola ntle ka mola bo Botswana, bo Lesotho, jwalo le jwalo, nageng tša ka montle o tlo dialer +27 67 366 9064. Go seno nsendela message gore wena o rata o reka buka, nna ke tlo buša ka o sendela di-bank details tše le gore swantse o patele mo go tšona, ke rile ke 350. Go sena go patela, and then o tlo mtsebiša gore na o patetše, wa buša gape wa nsendela le slipi goba SMS a tšwa ka bankeng. And then ge o fetša, then nna ge ke receiva payment ya gago ke tlo go romela buka yeowe. Buka ge ke e romela, buka ga ke tlo e printer, ga se re e print buka rena ke online book, ke buka e le re tlo romela yona, re romela ka email address. O tlo romela email address ya gago ka romela buka, and then next no romela buka wena o tlo bula link ye ke o romelang buka ka yona, and then wa e downloada, and then wa kgona go e save botse mo di-fileng tša gago. Anytime go nyaka go e bala o kgona kwa rena ba re kgwedi ya February go diragala eng, wa ya gona mowe jwalo le jwalo. Okay, buka ya ka mogare ka mo ke beile information mo go yona, like lo tša tshwana le di email address ya ka ke gogo.magabo@gmail.com, e reng ke bušeletšeng gogo.magabo@gmail.com. Then ke yona WhatsApp number ya ka e gona ka mogare ga buka, and then le email address e gona ka mogare ga buka. WhatsApp number ke 067 366 9064. And ka mogare ga buka di-contents tše di leng gona, lo tše di leng gona, and then ke tlo go botša ka star sign sa gago gore na go diragala eng kgwedi ya January, go diragalang kgwedi ya February, jwalo le jwalo. Ke tlo go botša ka mešomo goba di-business gore na mabaka a mešomo, mabaka a di-business a sepela jwang. Ke tlo go botša ka di-challenges, mathata le go ka kopana le ona ka mogare gana mo kgweding ene uwe, and then maatla goba dilo tše wena o ka kgonang go di dira gore o kgone go tšwa ka ra di-challenges tše uwe ka ra mathata uwe. And then ke tlo go botša ka mabaka a ditšhelete gore na kgwedi e feng, kgwedi ewe tšhelete e tla ba gona go ba jwang, jwalo le jwalo, gore ge e le gore go ka ba le di-blessings, lucky ya tšhelete e le gore e bonala e tla mo go wena, o kgone go tseba gore o kgona go e attracta, wa e manifesta ya tla ka mogare bophelo ba gago. And then ke tlo botša ka mabaka a marato, di-relationship, jwalo le jwalo.
and then ebile ke tlo go botsa gape ka melaetša ya badimo ba gago, di-ancestor guides. Ko botsa melaetša ya badimo gore na badimo ba reng for that month. Ko botsa melaetša ya di-archangels ya di-spiritual guides gore ba reng for that month. Ke tlo go botsa le ka toro yo ka bang le yona gana mowe kgweding ene uwe gore na e tla ba e mina eng. Akere ke tlo go botsa le ka your spiritual enlightenment gore na spiritually dilo tša gago di tlo sepela jwang. Spiritually kore your spirituality ke eng dilo tšo swantse o di dire for spirituality for that month. Akere and then ke tlo go botsa gape le ka di-chakra balance gore na kgwedi ewe ke di-chakras tše di feng tše le gore swantse o di balance, and then gore na le ona o tlo di balance jwang. And then ebile ke tlo go fa molaetša o mongwe apa wa bohlokwa wa o tšwa go the universe goba the mother earth. So ke tšona di-content dilo ka moka tše le gore di ka gare ga buka yewe ba e le gore le na le kgatlhego, and then le tla nsendela di-message jalo le jalo WhatsApp or email, and then ka kgona le fa di-bank details la patela gomme ka le romela dibuka tša lena. Ke feditše dibuka almost ke di feditše di ready, eno ba few tše e leng gore ke sa no dia di-editing here and there, di fedile mara eno ba di-editing here and there. So ga wena o nsenda message and then start sense how ke tlo checkela gore na se ready na, and ga se le ready then go fa go ahead wa patela. Ke a leboga ba gagešo a re planele ngwaga wa 2023. Ngwaga wa 2023 e be ngwaga wa katlego wa mahlatse le matlhogonolo le khutšo mo mebeleng ya rena, khutšo mo moyeng wa rena, le malwetši a se ka ba gona, e be moya e kore e no ba ngwaga o mo botse, ande le bana ba rena ba phase ka dikolong. Ke a le leboga, thobela. Pele ke tswalela ke rata go le botsa gore bukeke ga ile online book e ra gore o ka e bala anywhere mo leng gona, ga e gapeletše gore o be le laptop goba desktop gore o kgone go e bala. O tlo netša botse wa e saver mo di-fileng tša gago mo founung ya gago, ya ra gore nako ngwe le ngwe go nyaka go e bala o ka e bala. Ke a le leboga.